Hi guys, nagpating na pug ko karon guys diri sa bukid. Og ni ako karon aning akong patinganan. Excuse me guys. Og karon guys, humanak opa ko ka magpating guys mo. Paway sa ko kay magdigamon ako po ko og paniod to. See you next vlog. Bye-bye. I love you all. Thank you very much sa support ninyo nako, Mama Del's vlog. Thank you, thank you, thank you. Bye.